Me ganti-ganti para trunane ngangguren ragan adine sekadi bungane keiterin tamu lilingan umpama yang beli buku ragan adi. Jadi rebutan bini beli masih milu nganggurin adi sekadi kebo mebale gong beli ningakin adi mecando bebas ngajak namuani tusing tamu lilingan ngarep tresnan misi genit adi solahne menggoda iman bangga ulian merasa dadi rebutan. Masih milu nganggurin adi sekadi kebo mebale gong beli ningakin adi mecando bebas ngajak namuani tusing merasa kimot bungane merasa tamu lilingan ngarep tresnan misi genit adi solahne menggoda iman bangga ulian merasa dadi rebutan bini beli masih milu nganggurin adi sekadi kebo mebale gong beli ningakin adi macando bebas ngajak namuani tusing merasa kimot bunga
sok kasih ting meli di beda hulu. Uli during ngenah ne body seksi, toli uli malu mirip dedalu. Luas ke Tegal ngali ke Ladi, radio mati sing ade baterai. Beli bunga nyakin adi, sawireh adi cewek matre. Jalan ke Pekenapuk bedek, biu kayu nasak di Bitro. Adi mulai seken-seken jekek, nanging sayang liu ngelah mitro. Sampunang duka sama tong, sampunang kecewa sama tong. Nikiwan tak kekonjakan, anggon ngilangin stres. Jajo uli mewada sok kasih ting meli di beda hulu. Uli during ngenah ne body seksi, toli uli malu mirip dedalu. Luas ke Tegal ngali ke Ladi, radio mati sing ade baterai. Beli bunga nyakin adi, sawireh adi cewek matre. Jalan ke Pekenapuk bedek,
Dadi modal lakarnya lani